Zdravo, drugari. Još sam u kućnoj varijanti. Novembar, 23. novembar 2022. godine. Sada nije relevantno, ali će jednog dana biti relevantno. Kad budem gledao ovo, kad budem star. Pidžama, još se oporavljamo od operacije. Ali, paketi stižu. Stigao je... Ako me pratite, znate da imam ono što viče Hey Alexa, onaj zvučnik sa kojim pričam, koji mi pušta muziku, koji mi priča viceve, koji mi navijam sat, koji budilnik, onda vremenska prognoza i sve ostalo. To isto ima i za Google, jel? I taj ste snimak već gledali. E sada, ima za Google, isto to sam nabavio, zove se Nest Mini. Google Nest Mini. To. Isto zvučnik kao ona mala Alexa, koji radi naravno sa Googleom. I naravno može da reprodukuje YouTube Music, Spotify, Google kalendar, Google Duo, Philips, Netflix. Može da upravlja time. Znači, ovo sam kupio za decu. Koriste mi u dnevnoj sobi onaj moj zvučnik ispod televizora, zarobe mi ga i ne mogu da gledam televizor, ne mogu da radim svoje stvari. Zašto? Zato što oni slušaju njihove dečije pesmice. Naravno, povezano je sa Spotify nalog ili za YouTube nalog, premium nalog, ako imate da slušate muziku, da gledate bez reklama, to je to. I onda oni hoću da im stavim u dnevnoj sobi, u dečjoj sobi da im stavim da slušaju njihove pesme. Pritom, uz ovo mogu i da uče. Da broje, da im prevodi, da im objašnjava i naravno ne postoji još na našem jeziku, ali na stranskim jezicima super stvar. Ali sam siguran da će pre ili kasnije ovo doći i kod nas. Evo vidite koliki je taj zvučnik. Linear. Čisto da imate predstavu u centimetrima, 9 centimetara prilike. Malo manje 9 centimetara. Taj zvučnik. Vidite ga. Vidiš, ima ovo na njemu. Ovo ima ovdje mikrofon upaliti ili ugasiti. Znači, ili komunikacija sa njim ili ne. Ovdje se ugasi, sad je mikrofon ugašen ili mikrofon upaljen. Ok, i ostalo je struje. I u ovoj kutiji dolazi još. Lepa okrugla utičnica, divna. I uputstvo još ima. I to je to, nema više ništa. Ok. To ćemo da spakujemo. Naravno, da biste konfigurisali sve ovo, potreban nam je pametan telefon i aplikacije Google Home. Ikonica koja ima krov od kuće i kuću ovako naslikanu. Mogu da vam pokažem. Čisto da imate predstavu. O čemu se radi? To je ta aplikacija. Jel vidite, Home. To. I u njoj konfigurišete sve ovo. I idemo da dodamo. Bonjour. Hallo. Hoi. Pour commencer, téléchargez l'application Google Home. Um loszulegen, lade dir die Google Home App herunter.
Als je aan de slag wilt gaan, download dan de Google Home app. Znači, ako želite da krenete, da nastavite, skinite Google Home aplikaciju. I naravno to smo uradili. I sad ćemo da... I meni se već pojavilo ovdje setup Nest Home Mini. I to ćemo sada da kliknemo. Next. Looking for devices. Nest Mini found. Need to be activated before setup. Okay. Connected. Da li sam čuo zvuk? Jesam. Poveže se sa Wi-Fi-em. Povezujemo se. Moram da ukucam šifru. Connecting to Wi-Fi. Before using Google Assistant. Bla, bla, bla. Next. Pita me da li želi da kontroliše uređaje ostale. Ne. Ništa neću da kontroliše. Hoću samo da slušam muziku. Ništa drugo. Samo listen to the music and radio. Play your favorite music. Kako ovako neće da ga odmah? Ok. Ima da izaberemo. Ja koristim YouTube i Spotify. Ta dva naloga. Nešto od toga. Šta da mu stavim? YouTube Music. Nek ide. Learn about controls. Evo, ovo će biti zanimljivo. Čekaj, ugasimo svetlo. Nervira me ovdje, ne mogu da vam pokažem ovo. Learn about controls on your mini Nest. Next. Tap the center of your mini. Znači, na sredinu kad takneš, to je play i pauza. Da pojačamo. Tap the right or the left side to change volume. Znači, takneš levo ili desno da pojačavaš ili da smanjuješ ton. Da upališ i da ugasiš mikrofon. To ima ovdje. Ono dugmence ovdje. Tu. The mic's back on. The mic is back on. To je to. To ima to. I done. Evo, da upalimo mikrofon, to sam upravo uradio. I speaker is ready. Hi, I'm your Google Assistant. I'm here to help. To learn a few things you can do, continue in the Google Home app. Pojačao sam ga. Ok, hey Google. Play some music. Okay, music on YouTube Music. Here you go. Hey Google. Music stop. To je to. Ok. I u suštini setup je finished. Završili smo i sada možemo da ga uključimo deci u sobu. Hvala vam što ste gledali još jedan snimak. To je to. Google Nest Mini. Super stvar. Hey Google, count to 10. Sure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sve najbolje do sljedećeg snimka. Google Nest Mini.